Okay guys, pasensya kay guys, kay akong cellphone nagbinuang man ba galok ko guys, basta Tagalog pa, bukalit lang cut off. So ako kay baho kung sa diferensya sa akong cellphone. So magkuha po ani mag take 3 ba niyo, take 4 ba sa butanding. Pagyo ko kasabot ani cellphone ako, bukalit lang cut off. So mukha lang ko, pasensya lang gyud kayo guys. Ang gyud kayo, arabe guys oh. Oh, Rendel oh. Muna silang nagkuha na mo guys oh. Changkres. Oh, Chris Ren, si Ate, Axel. Si Shane? Si Shane. Oh, so ako lang ning i-try guys. Maybe last kay nag-cut off lagi guys. Wagi ko kasabot ni cellphone ako guys. Naunsa gini mo cellphone. O asa naman tong mga kuan friendly giant. Nawala naman tong friendly giant. Humble friendly giant. So guys, ato lang ning inayan guys ha kay mo kalit lagi kuan guys, bukalit lang paong guys ba. So okay guys, nagka-duol na guys. So ato ning bitan guys. Ara guys, oh, duol na kayo guys, oh. Ara oh. Oslo, Whale Shark, the friendly giant. So ato po ning kuan ang view guys. Oh, guys, oh. So pangkuan na siguro nga take guys. Probably take 2, take 3. So we'll give it a shot because I don't know what's really going on about my cell phone. So ayan guys, oh. Ang lapit diyan guys, oh, Christian, pagbantay sa ikog Christian. Oh. Bantay sila ka sa taas sel, bantay. Oh. So ayun guys ha, medyo ano yan guys, close yan guys. So ano yung iba guys, nawala yung iba guys. So i-try ko mag ano ulit guys, i-try ko mag deep in kapag na-cut off. Changtes gawas. Kapag na-cut off uli, yun na guys, tama na yan guys. Krisen, ay kumpiyansa Krisen na.